bashaka constituer une force d'interposition izamanuka ngo izanye imfashanyo yahagera n'ibikoresho asigaye akaba ifite manda yo kwajisa. Donc aéroport ntabwo iri muri izo mpunzi baje gufasha ziri hembeze ko nta kambi nimwe kiri hari Goma. Donc icyo bayishakira nuga ngo bayikoreshe nka operation Turquoise. Ndafunze entre parenthèses, nari mfunguye parenthèse ndayifunze. Alors iyo ntuza rero ko aeroport nyine ifungutse nicyo kibashaka kuyikoresha, kuko niba ari imfashanyo bashaka gukoresha, tuye par exemple muri crise ya Israel na ntuza na Palestine, abashaka kuzana imfashanyo bashobora kuzishira kuri ntuza, bazishira no muri Egypte hariya muri muri bira bibuga biri hafi ya Sinai, imfashanyo ziragenda. Niba bashaka imfashanyo, hari aeroport ya Kamembe, hari na aeroport ya Rubavu, bazagwa aho ngaho, izo mfashanyo zizagera Goma, imfashanyo zagira intuza bakoreshe nk'ukuntu iya miryango itabara muri Gaza ikoresha aeroport za ntuza za Egypte. Aeroport za Egypte ni ibikoresho bigwa bakayina bakabibashyanira. Nabo rero niba bashaka kugira ngo bayikoreshe, ntabwo ngo yafise M23 basubiza uko, ariko nge niko mbitekeza nk'umushakashatsi, kuko yisaha gufungura aeroport ya Goma bango mumenye ko operation Turquoise zabitangiye, kandi ntambara yazahabera noneho yazazana amadega akomeye cyane. Ce n'est pas le moment que l'aéroport ya Goma igomba gufungurwa kubera umutekano w'igihugu cy'abaturanyi kiri vize d'abord, kuko nicyo kiri vize cyane n'amahanga akeneye nyine ko agifite ipfunwe kubera batashoboye ku supporting umugambi wabo wo gutsembatsemba wa genocide. Bacyumva ko bakeneye ko haba indi genocide, bakumva ko bakoresha aeroport ya Goma kugira ngo babigereho, ariko nizere ko batazabigeraho, ko byo byararangiye, yo fini, iyo ni inzozi barimo. Ariko aeroport ya Goma icyo bayishakira nicyo bayikorero operation Turquoise. Donc niyo mpamvu bavuga rero ngo hari za viole nyine baje gufasha abagore baba viole, baje gufasha bari Ituri, baje gufasha bari Minembwe bari kuba viole, baje gufasha babani nababwiye ade final iri kwica hariya muri Beni na Lubero. Hana communiqué Ubirigi bwigeze bukora, yaba Ubufaransa yaba Union Européenne, ariko bo bakeneye gusa ngo ni aeroport ya Goma. Mwamaze kubyumva ibyo bayikeneyeho. Abo badamu rero baba viole ntabo Raziska, abo yisaha nkubwira Goma ni umujyi utuje, ngira ngo muri Congo si ya une ville vraiment ifite amahoro, isaha ni Goma. Témoignage ntabwo ari propagande, ubishaka wese najya Goma, na visa barayigabanije, urumva. Nta trakaseri zikiba ku mupaka, nta trakaseri ziri mu mujyi, nta bujura buri mu mujyi wa Goma. Mugende mu verifie namwe mumbwire ati mwabonye abagore bari kuba viole, ahubwo amakwe ubu ngubu bari kuba Goma. Statistique dufite hari kuvaho AFC M23 igihe hariya hamaze gushingirwa amakouple 3,000. Iyo ni record itari yakabayeho kuvaho leta yari hariya. 3000 mariage zimaze kuba celebre Goma. Hari n'abamafamiye babana kera bari barabuze ukuntu bashingirwa, ubu ngubu AFC M23 ya liberalije ibintu bya mariage. Hari 3000 mariage, ni record imaze gukorwa na meri ya Goma itarigeze iba kuva leta ya Kinshasa iri hari. Donc urumva ko ni propagande muri cadre yo gusebya, ariko abo bagore bari viole Goma ntabo, ni Bukavu ntabo, ahubwo bari kuba viole muri territoire ni Kinshasa, ni Lubumbashi, ni Kisangani, ni Zaituri, aho leta ya Kinshasa iri. Kandi aeroport nongeye kubisubiramo cyo bayishakira no bayikoreshemo operation Turquoise, bamanure intwaro hanyuma bakore ni force d'interposition ya Union Européenne, ariko umugambi nizere ko batazawugeraho. Murakoze Raziska, ngiyo commentaire ncubije nk'umushakashatsi pana nk'umunyepolitike kuri icyo kibazo cya aeroport n'ikibazo cya discours ya Prévost sobanura iby'ama viole muri territoire iyo ikontrole na AFC M23. Murakoze. Tugiye wabaje ikibazo cya cooperation Burundi na Kinshasa. Wabivuze koko ni uburenganzira bw'igihugu gushaka support iyo ntuza, ariko muri cadre yiye conflit utabaza ibihugu igihe habonetse ko hari ibindi bihugu byateye. Ni naho abapolitisi bari kuvuga ngo l'occupation ikorwa n'ikindi gihugu, aho uburi kuniya ko hari presence ya AFC M23
ifitanye amasezerano noneho na leta ya Kinshasa, none yasinyanye n'aba étranger, isinyanya nabo nk'abandi, niba isinyanye nabo nk'abadi Congolais, c'est une crise congolo-congolais. Icyo gihe Burundi bwinjiyemo ni violation des droits internationaux, ko bivuze ku makuru mfite. Hari abantu bazi ngo intambara ntizarangira, igiye kurangira muri foroma mbabwiye. Uburundi niba ntuza nyumva chef d'état major Prime, mon général Prime, wize amashuri akomeye cyane, ariko kuba mwaraguye mu mutego wo kujya gukora blokisi muri ho plateau ya Minembwe, kira kintu ejo nejo bundi hari amaserire afunguwe lahe azajyamo de généraux burundais y compris des politiciens. Ibi bintu mu byandike. Sinzi geopolitique mwize, sinzi igisirikare mwize, niba mwarakurikiye amafaranga ya Kinshasa, muzabaza abantu bagiye muri maserire intuza. Bemba ajya gukora amanyanga ye muri Centrafrica. Bemba yamaze imyaka 10 ningahe lahe, ntabwo yazize ibibazo bya Kongo, yazize kubera yagiye akora amarorerwa hari abangwi bagiye gufasha Ange Felix Patasse. Bemba il en a payé très cher. Mbisubiyemo ko General Prime n'ingabo zawe ba officier baba mariste yose tarazwi, bira bintu mutabivuyemo, ejo vous allez vous retrouver dans les cellules à la haie. Ibi ndabivuze nk'umushakashatsi ko mbifitiye amakuru afatika cyane. Uburundi bwagiye mu kibazo, bwaje muri EAC, bagombye gusigara muri iyo forma, ariko kumva ko mukeneye amafaranga cyane ngo $5000 kwishura buri musirikare mukayarya, muzajya kuyishura n'abana banyu muzayishura lahe. Ibi ngibi mu byandikiye, c'est une erreur monumentale. Ntabwo mwakarikiye mumenye geopolitique y'akarere ukuntu iri kugenda, kuko intambara 1 de 4 matigiye kurangira. Abakongomani bagira amahoro, constitution hinduke, habe des états fédérés. J'imagine ukuntu Burundi buzabana na état fédéré ya Kivu n'ibyabaye hariya, ça sera une catastrophe naturelle ikomeye cyane. Donc génocide iri korwa muri ho plateau, degré de force, les forces burundaises politique militaire bazayizira, kuko justice tôt ou tard igiye kuzabikurikirana muri idéologie génocidaire yabaze, kuko intervention yabo muri ho plateau nta kindi barabesha ko bakurikirayo Red Tabara. Ok, twemere Red Tabara wi irahari, c'est un mouvement politico-militaire burundais nayo iri guhangana. None abanyamurenge bari kwicwa bahuriye hehe na Red Tabara? Il y a 2 mamans qui ont été tuées, les images zirahari. Biriya bazahakana bate ko atari idéologie génocidaire yamaze gufata Burundi ije gukora épiration no gukora des cas de concentration contre abatutsi? Abadede mwange mukunde iki kintu muzakibazwa, ntabwo ari oxygene ngo top kibiza kibabaza, ariko ngiye nk'umushakashatsi nabaye ati mushatse mwabivamo hakiri kare, ibyo mwakoze birahagije. Mais demain ou après demain lahe amaserire arahari, arafunguwe. Il y a des généraux et des politiciens qui vont se retrouver là-bas muri kuburana amapingu ku maboko, tubareba kuri televiziyo, tuzaba twisekera twebwe gusa, kandi mwaragize igihe cyo kuba mwarabiretse. Nibigira ngwiyo amakuru mfite na analyse kuri coopération y'u Burundi na Kinshasa. D'ailleurs hari n'amadeni yemwe babafite batari banabishura, ariko degré de force la justice va se faire. Il génocide ikorwa abanyamurenge, les officiers burundais bazwi tayari, il y a déjà au moins 7 bari kuri liste, ils vont se retrouver à la haie, bazambikwa amapingu, tuzabakurikira kuri TV5 bari kuburana 1 de 4 matin. Murakoze. Uza adaje vuga ngo hagarikiwe n'ingwe aravoma. Nigeze mbabwira ni ntuza y'ikirokoroko cya Rusaki, ukuntu umutereri watinyaga yegera ngo gifite ikirokoroko gitwika. AFC M23 ifite ikirokoroko gitwika, ntabwo ari nk'icya Rusake gikonje kiratwika ku buryo ibinkubwira. Jeme mame akupe, urabizi ukuntu nyavuga African boy, ntabwo nyavuga ibintu ntagaze, ibintu nyavuga ku bintu akorera ubushakashatsi buhagije. Ibi ubifaye 99% ko iriya programme ya federalisme izaba kuriya nayikubwiye. Ku bya Uvira twabivuzeho bihagije, abantu bahumure, ndavuze bahumure, kandi kuko ubutabazi buri hafi bwihuta tena cyane, kandi c'est très bientôt. Biruhuze bya Glencore na ntuza
hobe nibadufasha muzategura ikibazo ku byerekeranye n'amaminere ya Congo, basobanurire biriya bavuga ngo ni pillage de minere, bazanire noneho bira ngo sinzi muzashake kibe kuri Zoom ko musari projection zabahereza, murebe amatoni aca Kasumbalesa naca kuri port ya Mombasa naca kuri port ya Dar es Salaam, muzarebe muzamenya pillage ikorerwa hehe, niyo ntuza iyo narrative yazanywe nande ya ivuga ngo za minere. Hagiye bwangu byihuse muri Nord Kivu hariya minere zose zihari zicukurwa nko bivuze zira Alpha Mine na Glencore, naba Sud Afrique, naba Canadien, n'Abongereza n'Ababirigi nibo batwara minere zose ziri hariya. Ariko bitangaza kwerekana ngo n'u Rwanda rupia minere iri hariya. Vraiment je me mame à couper, hazagira umuntu unzanira ntuza document nangwa werekana niba ari entreprise y'u Rwanda iri hara. Nge narayishakishije pe, yaba Kalima, yaba muri mine zira zose za Twangiza na he, yaba no muri Ituri, nashatse company nimwe niburi hagarikiwe n'umunyarwanda nangwa niba ari n'umukongomani ukoresha amafaranga y'u Rwanda narayibuze. Ariko nabonye entreprise z'Ababirigi, nabonye z'abantuza iz'aba Sud Afrique, la liste gelée, uzashaka zaze muri DM nzayimuhereze, n'amakapito n'amamatiere batwara n'amakontenere batwara na quantité, kuko ntuza zirahari. Uzajya hara kuri port ya Dar es Salaam na port ya Mombasa birahari. Entreprise z'Abashinwa n'Abashinwa bahari, n'aba Sud Afrique, n'aba Canadien, n'Abongereza n'Ababirigi, niyo nabonye muri Nord Kivu batwara de minere. Ala iyo ngiyo nangwa muzanshakira umuntu uvuga koko birati comme ça tuzagira un débat scientifique, nzane de preuve zanjye nize, kuko niba dukomeje gukoresha ibintu bya propaganda ntabwo nkatwe jeunesse Raziska Hobe tuzakemura ibibazo bya hariya, natwe tuzagwa muri ntuza imitego aba propagandiste bakuyemo bikazana amahano yaje ya génocide yabaye mu karere kacu. Non, nous devons être au milieu du village, tugatanga makuru atarimo propagande y'ukuri. Uza iyo societe y'u Rwanda ipia Masisi, Urucuru, hehe Kale, kuki minere ziri Katanga niho hari 80% ya cobalt y'isi, ko nta ntambara iriyo, ko nta ntambara iri Kale igintuza iri Manono, ariho hava lithium, ariho za AVZ ziri n'andi ma entreprise y'aba Australien batwara ntuza lithium, ko nta ntambara ihari. Ariko intambara ikaba Masisi na Rucuru. Irucuru ni yihe mini bayo? Iyo minere bavuga batwara Rucuru na amajagi, muza amajagi na amabuye y'amakoro. De territoire ya Rucuru nta nahantu wakura nibuye ibuye ry'Isarabwayi. Hanyuma ngo yade minera Bunagana, Ibunagana ni hiwacu, Ibunagana nibuye ry'Isarabwayi ntiwaribona. Iyo minere ya Bunagana ya Rumangabo iva hehe? Ini parti ya Rucuru ni parke ya Virunga, ivuye hari Ikibumba ikagera Mayamoto, ikagera Mayamoto, sibyo? Masisi usibye Rubaya na hariya intuza agace gatoya nibura hariya Darengungu, kwanza ubutangiye kujya muri Sud Kivu za Ruzirantaka nabonekaho. Indi minere iba muri Masisi ni yahe? Manere ziba Walikale. Walikale ndo control na Bazalendo ni FARDC n'aba Sud Afrique. Alors u Rwanda rutwara minere zituruka agana he? Iki kiganiro hobe muzagitegure comme ça tugitegure bihagije. Noneho yo ntabwo ari ntuza ni scientifique, les entreprises, les capitaux, naho minere zica n'abazitwara nibyo bazikoresha n'amafoto. Je vais vous montrer tout ça. Tuve muri yo narrative abantu bumve politique yindi y'akarere ukuntu imeze. Ibi rero Alpha nani African Boy ayo makuru nayukuri, izi ntuza ahubwo unjanye muri tebe twateguye ariko kanze mbivuge. Iyo 1% niba verse muri caisse ya leta, normalement iba 10%. 9% iba verse mu makonte privé ya président de la République, ni 1% ijya muri caisse ya leta. Ba dispatching aho nzabereka ukuntu kuri DGDA Lex Ofida ukuntu yigabanya mu ma service atandukanye.